Guverinoma y'u Rwanda yateguje abaturage ko ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bishobora gukomeza kuzamuka bitewe n'intambara iri kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Umuvugizi wayo wungirije Ale Mukurarinda aganira n'itangazamakuru yagize ati usibye muri peteroli no mu binyampeke haraza kubamo ikibazo, bivuze ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa babonye ibiciro bizamutse. Abagomba kumenya impamvu kandi bagasobanukirwa ko byanze bikunze bizazamuka. Mukurarinda yasobanuye ko intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ibihano Uburusiya bukomeje gufatirwa n'ibihugu bikomeye bizagira ingaruka nini ku biciro by'ibicuruzwa biturukayo ku bwinshi birimo gaz, ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibinyampeke nk'ingano, cyane ko Uburusiya na Ukraine bisanzwe bigaburira isi ku kigero cya 40%. Uyu muvugizi yasobanuye ko kuri ubu mu Rwanda hari gukoreshwa peteroli, gaze, ibinyampeke n'isukari biri mu bubiko, ariko nyuma y'igihe kiri hagati y'ukwezi n'amezi 3 bizaba byashize igihugu kigatumizaho ibindi. Ubwo ngo nibwo ibiciro bizazamuka byanze bikunze. Nubwo avuga ko ibiciro bizazamuka icyo gihe, ariko abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye gutakamba bavuga ko byamaze kuzamuka mu buryo buteye impungenge. Tito Harerimana yagize ati breaking news, ubu mu Rwanda isukari kilo kimwe gihagaze 5, wowe urabona uzongera kuyigondera cyangwa wayihariye abakungu? Naho umunyamakuru wa BTN TV Ndahiro Valence Papi we yabajije icyabaye kugira ngo ibiciro bizamuke buri munota. Ati ese habaye iki kirimo gutuma ibiciro ku isoko birimo kuzamuka buri munota? Isukari igeze ku 7,500, amavuta yaguraga 8,000 yageze ku 17,000. Tugiye kubaho gute? Mugenzi ukora ku gitangazamakuru cya RBA Robert Makena Cyubahiro ashingiye ku izamuka ry'ibiciro yabajije inzego bireba zirimo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, y'Imari n'Igenamigambi hamwe na Banki Nkuru y'Igihugu icyo ziri kubikoraho. Ati ibiciro ku masoko bikomeje kuzamuka ku kigero kiri hejuru cyane. Rwanda Trade, Rwanda Finance, Rwanda Central Bank hari gukorwa ikinga amafaranga umuturage yinjiza ahure cyangwa yegere uko ibiciro bihagaze ku masoko. Nta rwego na rumwe rurasubiza ku mpungenge abakoresha urubuga bagaragaje kwizamuka ry'ibiciro. Guverinoma y'u Rwanda ibinyujije mu ntumwa yayo mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanagaragaje ko idashyigikiye ko hari igihugu cyakohereza ingabo mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze icyumweru itangiye. Ubutumwa bwayo bwatangiye mu nama idasanzwe y'inteko rusange yabaye kuri wa 2 Werurwe 2022 yatoreyemo umwanzuro usaba Uburusiya gukura ingabo zabwo muri Ukraine. Muri iri tora u Rwanda rwashyigikiye umwanzuro w'inteko rusange aho rwamaganye ibitero by'Uburusiya. Mu itangazo ryasohowe n'iyi ntumwa rwasobanuye ko rwabikoze kubera ko rwubaha ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose. Yagize ati u Rwanda rwashyigikiye uyu mwanzuro mu gushyigikira rukomeje ko ubusugire, ubwigenge no kutavogerwa ku butaka bw'igihugu icyo ari cyo cyose bigomba kubahirizwa. Twawushyigikiye mu kongera kugaragaza umusanzu wacu ku masezerano n'umuryango w'abibumbye. Iyi ntumwa yagaragaje ko ibikorwa by'igisirikare bikwiye guhagarara kandi ko habaye hoherejwe iz'ibindi bihugu muri iyi ntambara bishobora gukomeza iki kibazo aho kugikemura. Yabivuze iti ibikorwa by'igisirikare bikwiye guhagarara byihuse hakabaho uburyo bw'amahoro bwo gukemura iki kibazo. Uburusiya na Ukraine bifite urufunguzo rw'igisubizo kuri iki kibazo. Imbaraga zo hanze nta kindi zakora keretse gukomeza intambara. Kugira ngo abasivile badakomeza kuzira intambara, u Rwanda rwasabye ko habaho ibiganiro by'amahoro. Iyi ntumwa yabivuze igira iti turasaba impande zose bireba kwerekana ituze zigashaka igisubizo kuri amakimbirane binyuze mu biganiro kugira ngo abasivile badakomeza kwishyura ikiguzi kinini cyo guhangana kw'igisirikare. Igisubizo kirambye kizaboneka binyuze mu biganiro byitabiriwe n'impande zombi kandi zibigizemo uruhare. Iyi ntambara ntabwo itanga icyizere kizazana amahoro, ahubwo bigaragaza ko ishobora guteza ibibazo no kubabara kw'ikiremwa muntu. U Rwanda rwanaboneyeho kugaragaza ko rubabajwe n'uburyo Abanyafurika barimo gukorerwa ivangura mu gihe bahunga iyi ntambara bakangira gusohoka mu gihugu mbere yabo ku yindi migabane, by'umwihariko Abanya-Ukraine. Rwasabye ko nabo bakoroherezwa hatitaye ku nkomoko yabo cyangwa ibara ry'uruhu. Ku rundi ruhande, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaganye umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, Lieutenant General Kainerugaba, ku magambo aherutse kuvuga agaragaza ko ashyigikiye Uburusiya ku ntambara bwagabye muri Ukraine. Kuwa kabiri nibwo Muhoza binyujije ku rubuga rwa Twitter yatambukije ubutumwa bugira buti abatari abazungu bashyigikiye icyemezo cy'Uburusiya muri Ukraine, Putin ari mukuri. Aya magambo yarakaje cyane Uburayi ndetse umuyobozi wungirije w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Sudani y'Amajyepfo Dionys Hochel avuga ko ibyo umugabo yavuze ari amahano adakwiye kwihanganirwa. Uyu muyobozi yagize ati turamagana ibyatangajwe, twiteze ko ibihugu byo muri aka karere byumva uburemere bw'ibintu ndetse bikaba biri mu murongo umwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, kandi nk'ibihugu bifite umurongo muzima bikwiye gufata umwanzuro wo kwamagana ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Dionys Hochel yavuze ko mu gihe ibyo umuhungu wa Museveni yavuze
byaba ariwo murongo iki gihugu cyafashe byatuma nacyo gifatirwa ibihano bitandukanye. Mu minsi 7 gusa Uburusiya butangije intambara muri Ukraine, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko abasaga miliyoni bamaze guhunga iki gihugu. HCR yatangaje ko nta gikozwe intambara yo muri Ukraine ishobora gusiga amateka y'impunzi nyinshi muri iki kinyejana. Uyu muryango watangaje ko mu gihe imirwano igikomeje muri Ukraine hitezwe izindi mpunzi nyinshi zizagera kuri miliyoni 4 muri miliyoni 44 zituye iki gihugu. Kuva intambara yatangira kuwa 4 w'icyumweru gishize, HCR igaragaza ko nibura buri munsi abasaga 100,000 bambuka bajya gushaka ubuhungiro mu bindi bihugu. Syria ari ifite umubare munini w'abantu bahunze guhera mu mwaka 2013, abo muri Ukraine bashobora kurenga uwo mubare, byongeye ko bari guhunga ku muvuduko udasanzwe. Nko muri Syria byasabye amezi 3 ngo abasaga miliyoni bahunge, mu gihe muri Ukraine byasabye icyumweru kimwe gusa. Kubera iyi ntambara, igihugu cy'Uburusiya gikomeje gukomanyirizwa mu mpande zose, aho kuri ubu ikigo gicuruza ibiganiro na sinema kuri internet Netflix cyatangaje ko cyabaye gihagaritse imishinga yose cyateganyaga gukorera mu Burusiya kubera intambara icyo gihugu cyashoje kuri Ukraine. Mu mishinga Netflix yahagaritse harimo niyo kugura cyangwa gukorana n'ibigo bitunganya amashusho mu Burusiya. Iki kigo cyatangaje ko gisesengura ingaruka z'intambara y'Uburusiya muri Ukraine ngo gifate izindi ngamba. Gufata amashusho no gutunganya filime y'uruhererekane yiswe Zato ikorerwa mu Burusiya nabyo byabaye bihagaritswe. Ifashe umwanzuro nyuma y'iminsi ibigo by'ubucuruzi bitandukanye byiganjemo ibyo mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagaritse imikoranire n'Uburusiya. Oracle ikora ikoranabuhanga rya mudasobwa nayo iherutse guhagarika ibikorwa byayo mu Burusiya nyuma ya Apple. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko mu gihe haramuka habaye intambara ya gatatu y'isi yarwanwa n'intwaro kirimbuzi kandi ikagira ingaruka zikomeye cyane ku kiremwa muntu. Uyu muyobozi yatangaje ko imwe mu mpamvu yatumye Uburusiya bufata icyemezo gikomeye cyo kugaba igitero kuri Ukraine ari uko icyo gihugu cyari mu migambi yo kongera gutunga intwaro kirimbuzi, dore ko cyazihoranye kugera mu mwaka 1994 ubwo cyazeguraga Uburusiya, ariko kigasigarana ikoranabuhanga rishobora kongera kwifashishwa mu kubaka izindi. Lavrov yavuze ko Uburusiya butakwemerera Ukraine gutunga intwaro kirimbuzi ko byabangamira inyungu zabwo, ari nayo mpamvu bwanze kurebera bugahitamo kugaba igitero kuri icyo gihugu. Uyu muyobozi kandi yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bitumvikana uburyo iki gihugu cyazanye zimwe mu ntwaro zacyo kirimbuzi zigashyirwa ku mugabane w'Uburayi. Amerika ifite intwaro kirimbuzi mu bihugu nk'Ububiligi, Ubuholandi n'ibindi, mu gihe Ubufaransa n'Ubwongereza nabyo ari ibindi bihugu bifite izo ntwaro kuri uwo mugabane byiyongera ku Burusiya buyoboye isi mu kugira intwaro kirimbuzi nyinshi. Aya magambo aje nyuma yo Perezida Vladimir Putin aherutse gutegeka itsinda rishinzwe intwaro mu ngabo z'Uburusiya gutegura intwaro kirimbuzi ku buryo zishobora kuba zakoreshwa byoroshye mu gihe bibaye ngombwa. Amerika yateye utwatsi icyo cyemezo, ndetse Perezida wayo Joe Biden avuga ko Abanyamerika badakwiye guterwa ubwoba n'intambara yarwanwa n'intwaro kirimbuzi. Icyakora abasesenguzi bavuga ko ibi bihano byafatiwe Uburusiya n'intwaro zikomeje koherezwa muri Ukraine bigizwemo uruhare na NATO bishobora gusunikira Perezida Vladimir Putin mu kuba yakoresha izi ntwaro.